10-4 vode Francuzi u Pioniru, a za kraj sportskog bloka pripremili smo jedan interesantan prilog o sportskom negovanju tradicije na prostorima Banata i Vojvodine cele. Tomaševac je danas bio sportski centar Banata, Vojvodine, a i šire, pošto se u ovom malo banatskom mestu održavalo finale, a i cijela manifestacija 10. svetsko prvenstvo u banatskim šorovama. Orlovat je uzeo primat ove godine. U finalu su bili bolji od domaćih Ščoka. Večeračke kere iz Zrenjanina su pobedile u meču za treće mesto Marijevo, isto iz Tomaševca. Sve u svemu, ono što je ostavilo najznačajniji utisak, to su prepune improvizovane tribine u Tomaševcu. Mnogo ljudi je došlo da vidi manifestaciju koja raste iz godine u godinu, privlači sve veću pažnju, što ljudi koji su ponikli sa ovih prostora, što oni koji dolaze sa strane da na pravi način vide jednu tradicionalnu manifestaciju koja, kažem, iz godine u godinu zaslužuje sve veću pažnju. Nadamo se da će sledeće godine biti još uspešnije, da će biti više ekipa. Ove godine 10 ekipa iz Srbije, jedna ekipa iz Rumunije su učestvovali na 10. svetskom prvenstvu koje zaslužuje sve pohvale. Nadamo se da ćemo na pravi način naredne nedelje pripremamo jednu specijalnu reportažu od 20 minuta. Moći vama, poštovani gledalci, da dočaramo delić atmosfere kakva je bila danas u Tomaševcu. Iz ovog malog vojvođanskog mesta za Vojvođanski dnevnik, Rade Macet.